Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chubai kan buk thau chawa voin hi juninga ane Pakistan Prime Minister Shehbaz Sharif chuan Indian na inrem na haum thaina tura rampan hi hroi tu tein kara in biak na kong hon ani thaina turin US President Donald Trump le Russian President Vladimir Putin tenhena ngen na athena Pakistani nano playlok chin Kashmir chungchanga boina than khat te soifel ani thaina turle Inda Sweater Street chu India ne na hanin karbo ruak tisang tu ber hania in biak na le in rem na thar omlowin India in hetianga tui chungchanga in rem na thuthlung hi ati topa luiluang te a control zuya hadang chat zuya nei chuan Pakistan le India in karbo na chu tun aya lian jok hian athleng ngei dona tui dan cha chun zom hani zela nei chuan Pakistan chuan asipai te chetir mai lo chu du than tur dang hanei don lawani ti rampan hi president tenhena hian haril bok ane India in aphu tanga Pakistan hian in biak na nei handu lawa in biak na voitam tak rot ma sela an rot na hi India du dan ani chonglo boka chuwang chuan tun thleng hian rampan hi hroi tu diplomatic levela in biak na engma halom lawa heiwang hian India chuan Pakistan ramchunga luiluang lut thran khat te hatitlem ta chu chuan na takin Pakistan ramchunga Punjab province le achevel chu ahong mek ane tuyat le mawangin lo nei tu le kutna thok tu thai thar chuak tu ten harsat na hantok tan tameka kanron soifo thin to angin sipai thachak na manga India in Pakistan abai ai main Inda Sweater Street tranga India in nudona wanga Pakistan ramchunga luiluang lut te India na ti tlem hi anthil hlober ane tichon Pakistan Punjab province le ache vela kutna thok tu ten tuitlema bangin harsat na antok zuita hetiang kara hian Pakistan Prime Minister in ngen na athlen wange Ukraine indona chungchanga Donald Trump le Vladimir Putin te phone call kaltlanga hanin biakna India le Pakistan boina chungchang chu US President Donald Trump hian President pani te in biakna hian asoilangani ti anpuangta heti rol hian Russia chuan he boina in rol hi atum le tumlo ansoilang lawa mase US President Donald Trump chuan remna haum thaina turin konghon ani donani ti asoilang thung ane RRA in report an pek dan chuan Donald Trump hian in biak na hanai thoi thaina tura malak atum don nei na hriata mase matranga India din na nget tak chu an boina chungchanga ramdang in rol hi handu lo ane chuwangin Donald Trump hian malama sela India chuan ramdang hroi tu tein rol na hi anhnol arinomani tin Russian state media RIA Novosti chuan an report bok ane engponi se tunlai khovel boruak in lumla chomek le military conflict athen na munrang rang te hian in zom na engemotak hi hanai deuh veka Indo-Pacific region a China le Taiwan in kara buena mek hian US nget takin hakung kaya chuta chuan western hope po han bang bik lawa anni aya palian le thilti thai jok China haron din chuat chu handu lo ane tichon Pacific tuipuya sumdon na le sipai lam thleng po China aron luve thaina tur kong chu Taiwan ramatang hian dancha antumta East China Sea tranga Japan le Taiwan in kar tuipui kaltlanga Pacific tuipuya haron lu thailo na turin dancha antuma South China Sea tranga Pacific tuipuya haron lu na tur chu Taiwan le Philippines in kar tuipuya tranga haron kaltlang thailo na turin dancha antumbok ane tichuan China in Taiwan hi China ramani tia hasoi soipo hi western hole US thiltum jongjong te sutlang olsam na ber tur hania Taiwan independent hi thria saka mainland China rural na hnuaya anhnuk lutani chuan khotlang ram tele US sin anthil tum chu ti chiana tur kong olsam ber hanita hane tichuan Ukraine indona po Russia chu hualtot le hualche panimeka Ukraine indona kalpuizel dan le ramdang ten Russia laka pressure anpek dan chu report kanon penwal thina kan traffic thawin harinoma hengjong kara hian Russia tan engthil nge ti thaberang ti chu ngai tuna sen ngai tak anita hetiang kara hian India le Pakistan boina chungchanga po US chuan India in Pakistan athop jokani ti alang chianga
Jagran English chuan India hi khovela ramro pui berle sumle pailama hausale ro pui ber tazinga halang chomek ka mase chutianga India in chaktaka masonalam kong azomek chu US le Western ramsang ten handulawa ti thuano pani thainan Pakistan manutangkaya manpo US hian a hrelawane antia ti chuan heng mun sang boina te hi mun khata ain thlungkhom taveka Middle East boina chungchanga po Russia le US ngai dan hai nanglawa chutiang bok chuan China le Western ho ngai dan hai nanglo boka ti chuan thil thlengeng kim hi halang chiang ta tiala China Media Global Times chuan China Foreign Ministry thupuang tu wangwen bin chuan Middle East hian boina omsa po harsatna lian tak atling mek towa chuwangin Iran laka boina thar chok chuak tur zonga US in malak mek nale Israel le Palestine in kara boina chungchanga boina tipun lun zonga US in malak na po topsan turin kan bai sei boka Russia le Ukraine in dona borok po laom takin siam mani meka hein dona ramin rol zongjong tepon ale lam chau thlir lawa ram pani ten digna chan vo han nei te thlir chungin boina so sang zel tur veng turin kan nge nani atia tichon kan thenom India le Pakistan boina chungchanga po hian an thenom ram te po kanin rol lawa Beijing chuan thil thlen dan zongjong hi uluk takin hathira avil ranga US le Western ho in rolna wanga Indo-Pacific regiona tension sang tak re thailo om tareng le Middle East in dona le Russia le Ukraine in dona top thailo lo thlen tu hi India le Pakistan in kara hian anin rollo kan bai seya rampani te in kara boina kum lun sia mani lo na turin chutianga ramdang te in rolna laka in veng phim khur turin rampani India le Pakistan po kan nge na ni ati tichuan heng boina zongjong kara hian ati tur chu Russia chuan a hai ta haulo maya Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chuan revival for Riktin haron au chuakta chumiom ziat chu Russia India le China Trilateral Forum har tharle na hathena ngayani ati Russian Foreign Minister hian asoidan chuan kumtam takkalta khan Yevgeny Primakov Russian Prime Minister Lui chuan amhalakna wangin Trilateral Forum hi din haloni towa Troika te soitrin hania ministerial levela tumsam ni zat mai meeting buat sai haloni towa foreign policy chief levela chawni lovin ram pathum economic te trade and financial agency te ram hasona tur dang kongkrang tranga te po thoho na thajok kan nei thaina turin Troika format hi kalpui haloni towa Russia India le China format chunga na tho hi Russia chuan kan thildu masaberani ti kanem hetani hati The Times of India chuan hemichung changa report anpek chunjom dan chuan Lavrov hian India atlo le huna India thunai tu tenhena he thu hi athlen ngei harinoma Sergei Lavrov hian Russia le India summit nei tura thilo rom man lok ngai le ti fel ngai te ti fel turin tun thla jun thla chung hian India haron tlongei donani ti halo sei towa tichuan hei hi Russian President Vladimir Putin an kumsang ni somni panni February thla Russia le Ukraine in donut tran ani nuwa summit lian tham India ne nei tura India haron jin voi khana tur ani dona he summit lian tham tak an nei turatan hian thilti felngai tam tak awma chungte tifel tur chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov hi India aron jin phot dona heta hian tuna auhlatana nei mek Russia China le India te Trilateral Forum ngetak le thatak dina relationship thajok siam tura rotna anai chungchang hi Indian hena hian aron thlen masak phot arinomani antibo hei hi India hian apom don nge don lo ti chu hriatani lawa China po chu tiang bok chu ani thau boka mase thil thailawero chu ani lo mai thai tin han report bok ane The Times of India le takdit ten report an pek dan chuan China le Russia chuan India le China ang thawin bordara boina hanaya ramria ramin chu hanai meka masa chu chung chuan khovela ramin thian thabera hanin siam thaya Lavrov chuan kumsang ni somnia Ladakh ka border standoff India le China in karalom chu thai ngila malam pana masona tur kongzo turin rotna asiam boka India le China in kara in hriat thiam lo na hom zongjong te titlema titop tur hian rampani te hi kabai saya India in duloin lohnol to ma sela
Russia India China rik Trilateral mechanism chu din tharle ani thaina turin tun hi ram pathum the tho ho na rik Troika har tharle na turatana hun poimo berani tin hasoi langbok ane tichon Russian media TASS news in report an pek chunjom dan chuan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov hian NATO ni na chiang takin hasoi langboka North Atlantic Treaty Organization NATO chuan India hi China do dala kepen turin natakin anormeka mase country tha India chuan thiltum chu ahailawa Indian and aruka kanin biakna confidential conversation apo uluk takin hemichung chang hi kan soilang towa chungjong chuan NATO thiltum hi India chuan ahailawa India ti thin ura China do dal zonga kepen tir hantumani ti hi India point apomani hati Jagran English in report and pek dan chuan Russia in head hu haron sai chuak hi ahun tak ani baka ngai tu na hroi tu poimo tak ani turania New Delhi hian malam hun thui tak thirin Russia rotna thlop tur hian ngai tu na hasen non lenga ya hei hi Russia tan chau ani lawa NATO in Ramalak Belzel na tur laka loadinga lodo dal tur hian Russia India le China te inrem na thuthlung ngetle thatak tak an lo nei to te tinung thara an din hotluka NATO do dal tura ramle polchak jok dang hom chuang don lawani anti The Times of India chuan kumsang ni somni pakhat November thla khan India chuan rik foreign minister meeting virtual mode manga han nei na thudel kil poimo tak alo nei towa Shanghai Cooperation Organization SCO anti Russia India le China te tho ho na po ti chak alo tiam towa hemi chungchang hi Russian Foreign Minister Sergei Lavrov hian ron soilangin hebial chunga tho ho na regional cooperation ti mason le anthenom ramtane na inrin ton na nget jok siam tur hian India chuan mo phurna lian takanaya chu inrin tok na chu haum phot chuan China nen hian ramin thenom thatak ani thayani ti hi achiang sa ne hatibok Komin hian Shanghai Cooperation Organization SCO Summit hi China kai hruina hnuaya nei ani dona heta hian Russian President Vladimir Putin chuan India chuan hatel tur thu la soilo ma sela rontel ngai turin habei seni ti asoilang to bokani tin The Times of India hian an report bok ane China Foreign Ministry chuan hemi chungchanga hian thu chua hanai towa South China Morning Post in report an pek dan chuan rik Troika hanti India Russia le China te tho ho na hi tuna China in ramdang tene na tho ho na anei zongjong a in au pato zoka kumsang ni som nia Galwan Valley thil thenga wang khan India le China in karbo rok chu athatalo hle maya kha khan rik Troika in thunjom na chu nasataka ti chiain na thok thailoin asiam ta mase kan boina chu chinfel ani towa India le China ta na engtiklai po ding thin country tha Russia in rotna hanei hi pomtur le he platforma kanin zom khom na tingheta malam pana kepen tur hian Beijing chu hain paya chutiang bok chuan New Delhi pon chulam pan chuan ke hapen mekani tin an report ane India media news site tin in report tan pek dan chuan rik na thona dal tu ber chu India le China in karaboi na hi ani fo thina mase kazana Brics summit October kumsang ni somni pali nikuma hanaina khan Prime Minister Narendra Modi le China President Xi Jinping ten in biakna meeting poimo tak mai hanaya kha meeting a khan thil thleng danglam tak aum boka hroi tu panhi te hian inram na siam handu vevea line of actual controller ramria boina tjiom na tura malak po anram ti veve boka kumsang ni somnia Galwan Valley thil thlenga wanga flashpoint poimo takle lian takla nireng chu ti bo handu veve ni ti ansoi boka he meeting anai zon nuwa rampan hi hruaitu veve te inza ton taka hanin chibai lai chuan mi puita hna in lai chin na siam thatle handu zia hanti lanna angai thei veve bokane hanti News 18 hian report an pek zaldan chuan Russian President Vladimir Putin po hemi chungchanga hian aron tong chuaka galwana India le China in kara boina chuakha United States le Western ho du thu samania rampathum Russia China le India te thoho na thatak naya mason taka kan kalmek lai chu ti chet tuma hunrai taka tang towa min hol phel tura han bei na chu ti hlotlin ania India chuan United States te Japan te Australia le ramdang tenen quota line sandin ta
chu ma se tun thleng hian mumal takin na thok thein aom lawa India in Pakistan laka boina le harsat na hatomek lain Western ho ne na defense partnership an lo siam quad alliance chu khoyang enom tak ti po ariat lawani hati hei baka hian Vladimir Putin chuan line of actual control a India le China in kara in muthiam lo na le boina po nikum kumsang hi somni palia khan chin fel ani toa ti chuan India hian NATO in China do dal turin China huat na thu hanril ruwa tu sak antum chu anriat chena wangin tun thleng hian India chuan China do dal shrim tur hian ke halapen chuak ngai lowa in ven na afulin halakal pui meka China ne na hanin karti chet tuma malak na tam tak Western media rang ten an nei te Pakistan in China ral thuam amangani tia han soi jong te po nikuma ramhroi tulu panhi ten in remna tana in biak na meeting poimo takan naya an thu da te bozui thailawa siam tura China huat na India hena hian tu antum na neya tichon Russia le India in karpo ti chet tumin tuna Pakistan le India in kara boina chuak chu man rotangkai taka man tumin min bei meka Pakistan Prime Minister le kei hian inzom nang het jok kan siam donani ti an puanga Mase Western media te thusoi hi thudik lo hania country tra India hi kan kalson don lova chutiang bok chuan Pakistan nen inram na thajok siam turin rom hanaing ma kan siam lo boka Western media ten thun thedar hi thudik lo hania chumi nem ngat tur chuan kumina nge hian Indian and summit poimo tak kan nei donani hatibok tichon Troika in rem na hanti Russia China le India te tho ho na chu ti nun tharle hani donem ti khriat thiam a hartaviawa Dadekan Herald tin report an pek dan chuan Modi sarkar chuan Russia India le China te Trilateral meeting nei tura rotna asiam chu andulo hlea mase hetianga han report chung hian India chuan remti china nei toni ti an report boka Brazil President Lula da Silva kai khroina hnuaya July ni rukatranga nisari chung hian Russia in adin Brics summit nei anidona heta hian India Prime Minister Narendra Modi te Russian President Vladimir Putin te China President Xi Jinping te chu telngai turangai ania Brics summit an nei na Rio de Janeiro a hian sideline a Russia India le China ayo palai te in mu khom na chu han nei mai thaya India External Affairs Minister Dr. S. Jaisankar chuan kan tho pui China le Russian and hian rik Troika din tharle ani ma hian Rio de Janeiro a hian rampathum ayo ten meeting kan nei photangaya hemin huwa hian summit kan nei dan tur kongte ruam man hatul donani hati heng media rang ten report an pekatranga halandan hi chuan India po hian balancing power anti thunai na in tuklang taka an local thin to na chu tinun tharlea tho ho na thajok nei le hi a hrewak lo ni in a hriata Russia ransai hi thilthan dan dik tak po ania Indo-Pacific region a India chu kudle ke man tumin quadrilateral alliance din haloni toa masa India le China line of actual control a han boitrum khan quad tram te hi pakhatma ronin rol anom lowa India tana tlangsang tak taka ral thuam man tur tele sipaite equipment chi rang vursur hnuaya po an man thei tur te ron petu ber chu Russia tho hi ania tichon Pakistan nena tunakan boimek na po hian quad ram ta chu omlawang mia ani boka khovel thriata India tan anding zel don bokani ti puangom chun chu Russia chau hi hani bok ane tichon tuna hian Russia le Asia palian panhi China le India te thoho na het tak siam tura inram na thuthlung han siam thani chuan US le athui hruai Western ho te tan chuan mid mim lian tak atling hal ngei don ane